And the TikTokers no abebo madwen actually Dr. Mary Ewusi and Kevin Ekobedu Taylor for attacking and insulting Samira Bawumia, the first lady to be omo abedi dinatem. Na mema nchiri mu no akere wadwen ama me. Ewo comment section. Ayi Penyah Block Media. Make sure say any day mo. Obe like video no other ma subscribe button and back click the notification icon of latest update na be kire wadwen ama me. Ewo comment section. So ba so. No share for enya bi ahwe. So where the tactics of NDC in politics at home, they use insult, character assassination, character defamation. No, omo they are sell actually Ghana for no. That is their tactics. That is their tactics. They will assassinate your character. They will rubbish you to the people of Ghanaians. They will rubbish you to the very people of Ghana, so that they will see say, oh, you're a bad person. Oh, you're this. Oh, you're that. Oh, you're that. Samira Bawumia nyina baby am obi adin ka enka na semokrada. She's a focused man. She's a focused woman. Very beautiful lady. That every guy may want to get such a beauty in marriage. But this for me nim ade omo perfect Dr. Bawumia and na yere Samira Bawumia honomo. They've been weaponizing insult against them. Every now and then na omo do omo tam. Emu enamse manansia Dr. Ewusi Mary ego PMU TV XYZ ehọ no. And I can see me kire or can see me for Dr. Bawumia yele won say an Samira Bawumia a dangerous woman. Now sans what can we know? Trust me, you bear with me say NPP ni right now. And I got na national television. I can say Mahama yere a dangerous woman. We are such wicked and dangerous woman. I tell you, that day, you ever could tune about crop, no, could try to pronounce what the bomb baby would Ghana ha. I give national security. I could ransacking about coffee. I could try to pronounce what the bomb abe would Ghana ha no. But obi timbe national television, ke kan kwasi asem. Efe obi yere ho. Free no afan hodi because or belonging to the party na ewa bem no enti oyo untouchable yen kan hwe but my opposition member bi e make something similar and on the way nipa e go kwachi osisi e baby amodo o man ne kon enye e ma ka bi interest be kan nkwasi asem be ka bi e che Samira na no ana za comedian so Ghana for no omo abe blast na we ni nsema omo eka Kevin Taylor, Ewusi enyawde. Ma obiara me pata wo ne ye maame Samira Bawumia entokwa. Krachi fa wujimi ye no nkwasi asem fa sori ni pani so. Why? Ma yen kan kire se wo maame Samira ne twa fa beto abonten. Yen mu bia ye pena asem no. Ye beda be sori na ne twa da abonten kra ye be koto ya ba ne ye de amani kunu. Amwa be ye first lady. Wonti ase yakoshipo. Ayenya sabe ahoyi afo bia I said you almost so na say wo boss na kura mponkrofo koto abama no ema ene ne yire eye first lady enti I said de obi kan no eniema bi eye wo yase yi nsusu e krache mayenye ho yete he na omo celebrate bi twa beto abonten ene waware papa wo ma ye kokosere no o ma ware ye senete fa wo jemi afafri ani so kodom yanwe ho na wo ye den oba ba ye first lady. Samira Bawumia, she's a very dangerous woman. Dangerous woman. Hwɛ obia nkwase etiesi ne nkwase akonso. Kwase abia bi ti se wo. Obia besi a wo kasa wo voice ti se preko nini. Abo bi ti se wo. Wo jajo mahama ho. Afre Samira Bawumia so no ye dangerous woman. Wadwene ye adwuma. Wadwene enye adwuma. Ye the toilet afra wadwene. Kwase abia ye wo Ghana na John Mahama eka kire kokweku afu nyina ase nanado tua won koku cap per bag 3100 nanado esisi won to abama no oba be ma 7500 oba na nanado 3100 ne kra wentimi entua wasen atew so akwachi dangerous person ben esen no dangerous person ben in esen John Mahama ye wo Ghana na John Mahama ka kire teacher fo ene nurse fu se won to abama no ono ba auto posting automatically unya wie school ana ye postiwu
oba no won wa ya fa won da cross san be yi won adi ahene wetimi afa be si na wetimi afa na sine ana teacher ni ba akokora wa adwumam onwa ketua 1 year ni kro ntimi ntua ye dangerous person be na esen no dangerous person be na esen mahama on dwen chirima ho a good reserve a ye jawa ma da chinchirima se wode ba be bo oman no so bra no waton ni nyina because opeso oya ade na so nkwase afo ani ntete kwafo ani iso ode akoto dollar ahoden a good reserve na yo oman no ntin na ye gina so ebu man no wasesa ni nyina aton in the name of ode koto dollar ahoden a on dwen nchirima ereba ho dangerous person be na sense a useless president we am friend mahama no Samira Bawumia dangerous. Ni dangerous no no de aboni kunu ho ban ebesi ne mo kwa atake won wan nya ne nti no wo friend ni dangerous. Obia fun bi ti se wo wonne hu se preko berry mane. Bawumia oye vice president na yiri dangerous no no de abone ho ban atai na chi a achievement Bawumia wo Ghana memu ho no mo no John Dramani Mahama onibi Bawumia as a vice president compared to John Mahama as a president wa be vice as be president Mahama den wo Ghana ho a esombo a ye ka se we ade atumi etel Ghana ni ma John Mahama ni din na ehya ase hwaniama Bawumia ye wo Ghana vice president na yere ni dangerous no de abone ho ban ana de atai na chi o de ayesa niama na magana esum oman ni besi ne den na John Mahama ye wo Ghana dangerous person ben na sen Mahama dangerous person ben na sen Mahama mon ye ma ye mehwie nsem ngu ho obia fun bi ti se wo iku aye from say NDC de metimi mu say ye damo say eye jimio say omo ya GB 2024 ma e fama won it is say no omo hu say de ade ne kono a omo akotu egu amramu say omo sa ko fa ba fafro bi onimu o say 2024 Bawumia eno mde ne campaign wa bon economy wa dwane eno wa yi eno wa wiasika ena bank bi ye nedia eno mu di na tema wa laya eno Ghana fo tie eno mkoto abetia MPP now Bawumia no omo hu se omunya no ho asem bia enka bi te se de na yere so na omo de ko Bawumia yere NDC ni bia so camera Bawumia yere Samira wa yi se emfa na munya emfa koko fo na esu no nurse fo na teacher fo na esu no munya jimi no NDC central fo bi ni o makeka ho ya mko tena konso animu a ena Samira Bawumia mo dam bo president na wode ba no so nkwase amamu eno ho asem ana ma monka na emfa biem 2024 de na mo ye no efa mam na ne emfa biem Satam na osofo pe mu bi gina ho eye eka na nado se onya ejimi sa asofo no me twen no ne president na ode de bae no tese wo asofo no a mo hihye edem ka kire mo nsore mase Mahama ena ye Kristo ni nti ye ntu abama no ya to abama Kristo ni na mammo Kristo ni amammo na ekoso no monka mo ho Samira Bawumia omu Ghana o oni okunu omunya mebu Ghana enti emfa asiafo. All right, Ebusuya, a person make asem chairman we but before ansana make asano yenti asem a waka e dia fa hajia Samira Bawumia ho yenti mbra Ghana fo nyina ye watch out for Samira Bawumia. She's a very dangerous woman. I'm telling you this. Samira Bawumia, we should watch out for her. She's a very dangerous. But this on the running affairs. Or no na running MPP affairs is. Bawumia there's what? Samira Bawumia, or ye oba Ghana ni ba. Me catch Ghana for say. Yenhwe Samira Bawumia. Won hwe kwan fa so. Odi kwasi enjaya betwa ebe nwa kokono na obu nepa me say abodamfo bi te se ma me we mu wo man ni mu a eno nti na o man ni ntimi develop no because emmoa bi say efra nipa mu a ebe ye den na yehwe nipa ebe hu nipa na ehu mmoa wo ma me ya otu akra wo so nye dangerous wonim den se buo wonim e buo wonim den se buo wo kra wo nye dangerous wo wusu a why so ba be ma ukasa une dangerous
on say Jimmy na de bia be kan be brain no mo Ghana say no omabodam but so when be na no ankasa you would not know say ni pana bodam. When I watched this video I was like mami are ofianka fo ana because ebia ye yi na free on mo patient to psychiatric hospital in terms of be fe na nche into kasa pe hu say adwen no problem wom to enu mamu ehu na me find it serious why onye papa oh problem cause any problem wa ankasa no adadwen nya wadadwen o ono oni ho time enyansafo na oni omu kasa enye mmo te se wo me fear toilet cleaner kwa ma ho nye because won se amfata nipa wo ya aboa mu aboa madam e ka kire wo wonu mo be dangerous uko fear fa yeshana hwe wanim wo se adwe na wo se turu wanka shegi. When Ghana for watch out for Samira Bawumia. She's a very dangerous woman. Dangerous woman. I'm telling you this. Samira Bawumia, we should watch out for her. She's a very dangerous. But this on the running affairs. Or no na running MPP affairs. Bawumia there's what? Samira Bawumia, or ye oba Ghana ni ba. Me catch Ghana for say. Yenhwe Samira Bawumia. Afei de wo hu bebi a omode omotan no afa se Samira Bawumia dangerous no na control Dr. Bawumia. Yes, we know and we are very proud of her because yenim se Samira Bawumia wonim nyansa eche Mahama ire Lodina bebre anything na Samira Bawumia babo so a odinu kunanim na wo boa no ye campaign gina political platforms so adwuma mo say Lodina Mahama we gina political platforms so akasada no okokasa kra nyansa sem kra be kra no boko akoka ya trace speech ama no kra oko deliver as first lady no already at the end already to say 5 class 5 ne class 6 and kwala wa won't take note of her no mo dey amhwe ya tra de no de mama me no kra no already as class 5 akwala ya tra de ama no say already. We are so proud about Dr. Samira Bawumia a teaching pa wa de atani kunachi na oboa the new patriotic party no so no na control Dr. Bawumia yeda na sepa because wetimia control Dr. Bawumia mana is so gentleman nkaka wa bia ni no ho o ma no kwa ma ni nweska to say corruption adware do Mahama to say your friend say no inti yeda Samira Bawumia say na I appreciate no mo you should talk about your first lady Lodina ono na bon a se bi oni nyansa enu Samira Bawumia ontimi ntunu kuno no fo Dr. Bawumia performance awa performing new introductions or ba mu or the ba mu creativity wotimi created niyama foforo eba yenim Dr. Bawumia so na do we ba no do we ba no Ajo Mahama was spending a whole life in politics but yentimi mfa yensa ba akokora nkyere no so say policy we any ade a wa initiate no na yire bon wa bon tra na yire ni ade bi o de bo ani kunu no nere oni ade bia o de bo ani kunu no ne 20 na ni kunu ko ware no se Dr. Bawumia jere Samira and they control Dr. Bawumia ye dana se papa because Mama Bawumia a gentleman Lodina Mahama ntimi entu nukunu Mahama fo tina Mahama adane ko wensani no so we are very proud of a friend saying Samira Bawumia. When was the last time I who say Lodina Mahama jina political platform so kasada nyansa sembe no kwa akoka tesa mo de nkwase asem ne adwembone nko na mo de ye politics when your opportunity atna the whole platform kase bi say so a obeka nyansa sema kire Ghana fo a Samira Bawumia na adana kwa akoye topic eti hono na mo vice president ne kra no a waka dem no ninim de ebedu e friend say Samira Bawumia the confidence ebedu Samira Bawumia enipa nkura wontimi nkwa ya kana hye dem no
a ojiska hunu di no ni confidence be Dr. Bawumia wife Professor Jenana Opoku a was a professor no ono kra ni confidence level ni na dwuma din nru Samira Bawumia. So we appreciate her so much. Mo sorry amode de bia je sensem hunu keka asemo amobeka ede nkoso obemaga ebaba Ghana no munimu ye ana otan na de bia amode kan nipa mo de afiri ho so ye fulani ni adi na tam sa afa de mo so ye dangerous ye no pa because onimu nyansa bebre e chen Lord na mahama we very active wa babo so di ni kunu achi support ni kunu o person ni kunu success ne ho ekọ ni kunu success mu bi enti say Lord na odi John mahama achi jom no some funfo. My followers, my mom, good afternoon. Ye de nyame ase. MPP 4. Misra mu bebre munko app no so. Mate, koko nsam no mwaka bebre ye. Mahama betu koko mo ntu koko de obeye bi emfa ye ho. Koko fo ne koto omo aba. Eye yaka bi aboa koko fo. De mahama be ye no ho bi emfa ye ho. Mate say 24-hour economy no so. Finally a lunch am omo gina ha atwa picture. Omo gina ho atwa picture. Na enye enu nti na me baaye. Maami bi abebuki ena ye Friday. Ba maami ni de ese yetimi buki ni be say 1 month MPP 4. Maami no mun buki no. O shatare tuntum minim ni din. Wa start kika nsem bi. Na minim TV station kura frɛ na ye de camera scene so. Mu NDC 4 na kamya ye say camera be si mu so pɛ. Na mu nye be bia mu de mu frustration be fa. Mu ni mu president ni nyina mu ni mu left and right. Na mu ni be bia mu de mu frustration be fa. Na fere mu attack mu penkofo e ombe scapegoat me boa maami a wo sha tuntum a ayesa wo ko eyi ase a obi amfre wo ho nso wakodru wo ayesa wo ne wo kunete na wo mpena ewu na wo awakasa wo that boy I know you now ko eyi ase so wonim sasa nipa no wadu da men try week we so obi anya mbuku ya me Camilla I'm the first person to book you Samira Bawumia on be kan we o oye dangerous woman ono no run affairs of MPP a efa ho Orani affairs of MPP efa hu ye na ye maame Aja Samira Bawumia na ye anka say person orani affair no so wo so orani affair and she's very dangerous ye na orani affair no se Dr. Mahmoud Bawumia alaji Dr. Mahmoud Bawumia ontimi rani na se Samira Bawumia be rani a ye de nyame ase because behind a successful man bema waye ye wa ewiase no there's a strong woman behind him and if that strong woman Aja Samira Bawumia why not ye niji sanukunu tiem no anu so tiem a ye niji be ma sabi owo nyansa no onu no oba papa nenam de oba ni beka no e na oye enu no kura na etimi boa no enti if Aja Samira Bawumia onu no run affairs of MPP asema e fa ho konkonsani ya frau chasa mu NDC fo no chasa mu ni ahuto wo hu nsama etutututu no nsama ekoso hwede ekoso aha yetu adem aha belsi koso we belsi koso niama bebre koso eno de mu ni asem amu be ka fa ho mu sori a na moto mu aniasi Samira Bawumia so wa be ka ho kamera say sometime Aja se si ani de ye ntimi nko ntokwa ma wo ye ye maame ye nko se si obi obeba be ye oba be ka nkwase asem a onni proof ye be chi no Samira Bawumia yanka say be file court ama no wachi nipa kro no we dangerous woman okuta criminal record what is Aja Samira Bawumia okuta criminal record ana ye dangerous I will say we should be careful about her she's very dangerous what is Samira we kumobi musuro so baba be ye say first lady coming in election yokoto no musuro because first election yokoye na on ne papa nanado ene no kunu sana omu di fa Ghana focus baby no musuro se Samira Bawumia oba be first lady ba moboa abeye adwuma ne ebeye adwuma atena because montro na amodi no finally Ghana fo ehu se trotro drivers wiki mi kwa Accra trotro drivers omu fa nkosi with destination pepepe Ghana fo ana me ni omu tika no beka no kore wo fa car from Kaso a omu du ka na shipe no mo si wo no ma sa ledu foforo ebi nkwadru ye friend say Accra ho na o say ahaya na ebesu na ye siu kinsu eda ho
Kiswe da ho na obesi na 119 so driver ni na load say Okwatama station na yesi wo this a 190 fro mo de mo betena so na mo keka ne ma bobọ so mo keka ne ma bobọ so mo de mu akofra beans mo de beans akofra ebro mo de ebro akofra atoko sa na mabra but maami ye buku wo ye buku abi before mo buki maami week my why mo buku no yo tsira wo me sister Penyah nya sanka masane atam didi egu so o bodam wo hu wana ka sa tsira wo wana wo nti na masori di nsu awuru mitimi amabo mi tawula me baba back me baba answer. She's a very dangerous woman. So TV station there I am from na mo ni asem ka wo mu eya mo come on ntum se na ye ni abre ayete ya no nya me pe na enim ye mbe kasa MPP nti so se na o man na mixi am mixi abom uni from left to right randi abe no na body say am mixi o kan kwase asem nwa asem o kan kwase asem keke finance minister de bobo eno kra yetimi nka the whole appointee nipa wa bomba ya NDC mu finance minister atu is forcing what farmers am fi agona nipa njene no ho mo be mix o man awie nkola no mko finance exams BEC no on be register 20% aboso kai for aka omu de yankasa nwie ye friend say trotro for so ko omu de mate se eyi nkofo bi so e de omu de eba mu de mo betena so a na tax nko mo mani pass bu njeno so na do buy tax kitikiti or the buy muhamia mu so da mo so ya tu petrol so ya ti petrol so petrol ya na pana say ya di kakra be kam so petrol kura mo kobo a ya ti mu 11 cedi no mu rafi that go syndrome no na mahama kan someone started mu rafi na nsan ya no pana nsan se mo na mo chi no mo ade akoda kokofo so kokofo mo no mo kofa o mo funu ba fie o mo no mo kofa o mo funu ba fie o mo ni chichafo any nurse fo omo na mkofa funu be fie na omo di funu abefie a asase bia nso nchiri funu ye be sie sai funu no wo ma mi we anya first and last what anya first and last Sam George ni ti pasre na ni ma shitum e be tina obeka eyi your friend say Russia ni no say abrante na asem say nyanya wo betimi akọ Russia akọti obi wo betimi akọ Russia akọti obi mu de mo fa mo so nto fam ne mo ani nto fam mo hwe de sisi wo mo party ni mu na mo ma mo ani nda ho se mo say nanadu ye kronfo mebua nanadu tena se hu se kokko no se wanya bibia amfa wa kokofo na nkasa be adi a mo asase be tongalam se ba mi kokofo no me ka cham se munya butare na yenim se nsuo to be fam da so ye de munya butare mo bia nton no kokko na uto ma eyi China ni na 1 billion na me pa uto almost 32 galam se na nsuo ni se ya ye nyina na ebe no nsuo kro na woni se ye fi ma me ni papa fie ye ni ska ye be to vortic ye ni ska ye be kra nsuo aba nti kokofo no nka makoma nto muyem ye be nyame asese ye ma NDC ba power se na be ya next time Penyah u be jini bag Penyah u be jini bag togo ha ya kokko ni 36 million ba ni se na ye de ni ateso wanya bibi wanya ntuma ma wase e wo bronya da na salada di ofra no so be ya to atwene nti kokofo asam de munja na mumbuki ma me week no yanka asam kire no Samira, she's a very dangerous woman. She's the one handling affairs. Yes, we wanted to handle the affairs of Ghana. What about you? What did you handle? Mon crofona mo grassroots nkola no mo sere skano. Whoever know the camera be seen so Jamahama come the yes. E fene kom da dimu. Me bra ba kum na wa happen so me refinidi. O say this for mo mama hama hunto no mo papa adwumanye. And is the truth. Mo nyina mo beje nanka mo fi sadan. Nanka mufisa wana mukwato abanma nanka mufisa mahama ba na wacha Ghana mutu no de amamu mu bodam onu lasa wa no waba no papa no waba lasa wa ye kwato aba no wansa ma me panyimu ka se mahama waja na ade bi wa ba mu nti ehwe ye na yanto ama no e na Ghana for monthie e na mutu ma no e na say tax upon tax mo fanto mutiri mu se nkola no mbetro BEC na se yon ba betro junior mbeba betro yi kwashe mo mbetu school fees ebuboba nkete na ebuboba nkete ne nkokwa nkete policy na oye no ebuboba mo fama se mo fie so ko na ndwene ho ana mo fie sesai na mo fie sai de ahia mo grassroots for na have suffered uso life na ya mahama na wa fra we amaniska na mi ma maniska wo ma mi ba betena wa ka che grassroots for se o munya abutare na ebe ye yie no na fe na mahama aba pa no
Uba what we need Samira so. Samira wabaje ntino wo hode akwaya nkwan ho. So Samira wabade wo bi aka. Na yentu aka na wo week we yabuku wo. Menu say wo fasting month ba me die. Wodi mbu asemesa ne gu so. Fiakwa no watare tuntuma wa so be fu ba. Samira Bawumia is very dangerous woman. Dem boy ni na wa yo. Mo trophy na do so a dia to Bawumia so ya so still God Nigeria be say God have vindicated me. So still mo person betie. Fiakwa ni station dia ma no kwasi ampanyi no so te ho no na ho back no. Aboa ba woni say wo be back ada na fa wani mamba. Na waja camera na se ma me so mo ye mamu chance pe na camera se mo so pe. Na mo be di mbu asem ho. Ma me people wanu no clean your mouth. People wanu no free Samira Bawumia so. Anya last strong. Ina bo yuri ya to a. Ina kazugu. O bada mo hu. Ya buku. MPP for mo buki ma me no ma me. Obi am buku no. Ubet ma chere wa adwe ama me. E wo comment section. Ayi Penyah Block Media.